Tusanga lukuba n'olunaku lwa leero tutambula nga twongera okunoonya ebifo byetusobola okutumbula mu Busoga ebyobulambuzi. Abantu abasinga baire by the source of the Nile, by the bridge nga bakomaawo nga kibazi nti eri ebintu ebingi. Aye Busoga erimu ebintu bingi, olwiri lwa Zibondo, site ya Gagonzo Madina Kani Omudulizi, site ya Mulumba Omudulizi, site ya Huntington eno Omudulizi yasooka Omuzungu, Budumbula tulina Kagulu, ebifo bingi tulina site mperano 39. So eno tulina egyokuba site ya 40 bana mukakubira ku muntu wakazira ngekigendererwa tumbule byobulambuzi muzeeyi akubya atatu bajana amadi gabako aye nakoba nti singa tubalina amayumba agategereka ife bene kyalo kuno omuntu avere yasula mulina yakusasula $5 $50 yakandi nasula ku nyumba ey'isubi obutasaka bana serious mama eno tulina ntogo oza weetange wikisinga ibiri aye ibale lino lirimu ebintu bingi lirimu amaadi agatakala aye nga mayino gogooti gava mu fridge waliwo ekigogo ekyo bakaba mu kigogo kika kya kitoosi oba mu Luganda bakyeta batya aye tikitaaku matooke wabula kibairewo nga nife tukali kuzaalibwa n'abatusinga nga bakali kuzaalibwa tikifa omusana nibwe guli akakutya tikifa wabula irrigation scheme eyinza okuganya amaadi so that banaba abali mukola ki babe nga kibajja human activities olw'okulunga Kennedy so that make it site ebenga yetanakibale mukwano bwayo so buti abantu babo bati batira we banatuuka maati nokubakoba nti alija water irrigation kumbali nawe tuboinere water level so bati abantu abenda okozesa amaati bishiga okozesa bonabona bakakola irrigation scheme era yalagira ministry ya water and environment yabaire engeri suppose n'okuba nga yamala they came this way bakola phase esooka babaire bakali bakola mapping babaire bakali mpolampola lwamutwala paka mu iddiiro ebyaleero bakozesa kompyuta bakozesa kamera okukeeta abakyala aye badaada abasookera ku lusozi awo babanga waliwo ensula etakaliira ate nga yamukisa waliwo ekigogo ekimaze emyaka nga 200 kitaako amatooke gene gakongoka gaira mu gaataakuti bagalya bana ekifo ekyo kitaime ku eka nga 30 ekifo ekyo kya byabulambuzi kyamaanyi era tukakaisa nti abantu b'ebukono mu kaseera akatali kawala mujja okutandika ofuna akasente okuzwa mu bantu ab'obulambuzi banange kongula tugiire ku kifo ekindi kyebeeta Namakoko tourism landing site mama akiwaire ekyobulambuzi ana nandala ekifo ekyo kirimu engege edendawulo editali mu nanda dindi mulimu emale mwabamu ensonzi ni kamongo wetugiire ekyendawulo ekiriwo nti n'omwiga gwonka gwe tulina mu Busoga oguyuwamu
emiga egy'endawulo. Leke Victoria yiwa omwo kyoga yaleeta omwo nimpologoma. So ekyo tubaire tukibonanga ku wantu wandi ate na wali amaadi amayikaikamu nti tusobole okutaawo beaches ed'endawulo era nenda okukakasa Princess. Ife tulina abalambuzi olumala okutambula nti nfuna obuvidiyo najja n'atunda mu bazungu eyo era President Museveni atuwa ssente ataamu ssente najja n'atunda ebintu bino e Bulaaya twabikola nga Kagulu bwali. Kagulu afuna abantu abaswika 6 saawa dino buli mwezi tufuna abantu abaswika 10,000 per month. 5 abo abantu bajjayo. Ndikubiriza abaana Bukono muyide muzimbe ku tourism sites daimwe bana mutandike okola ebyemikono mutandike okola ensuwa emiyembe emichungwa mujja ku site bene site omuntu wabaidi okulambula mutole mu kukapiya ate obulezi obuli ku site ku kikalu waliwo ensulo mbaja ne bakunaza nga amalongo ga kwocha imwe muli wana amalongo ga bocha emigongo na face aye timuyidi nti obulezi buli hano we tuli wane ebukono bana mwekubira ku mungalo matone byoidi okuzuula mu Bukono muno mama mulimu abembi bakwembeire. Ekindi kyewatusaba tukole n'okubona nga abakyala bano abali wano wamberi oyenda obone nga abakyala benigira mu sports bano benigire mu bugaali bavuze kilomita 20. Mama abakyala bano bali 15 nabawangwira oli babona abandi balina n'abaana baabwe so bafune kwe basigira omwana.